Kumpanija lokali li tispeċjalizza fl-ospitalità qed tuża l-intelligenza artifiċjali biex toffri lill-klijenti tagħha għażla li tmur lil minn telefonati u emails. Grazzi għat-teknoloġija issa kull min jixtieq jibbukkja mejda f'restorant jew lejl f'lukanda jista' jikkomunika ma' persuna virtwali. Għandek chat virtual agent tajni isem ukoll jismu Mexi fejn bażikament kull min jixtieq jikkuntattjana jista' jitkellem jiċċettja ma' Mexi. Kuntent ismi ħafna, ġifieri aħna l-lonċajna f'Lulju, so qed noqorbu 3 xhur, tiġà qegħdin 94% automation, ġifieri 94% mid-domandi li daħlu fiċ-chatbot, iċ-chatbot innifsu kien kapaċi jirrispondi. Martes Vella li Chief Technology Officer ma' l-AX Group titkellem dwar l-intelligenza artifiċjali u jekk din x'teddida jew opportunità. Il-punto di vista tiegħi hija opportunità kbira biex ma naħarbux mill-fatt li hemm min jaħseb li hija teddida, ir-riski dejjem hemm din, però fir-realtà bħalma il-defensive jiġri kumpaniji li jipproteġu qed jużaw l-artificial intelligence, l-offensive jiġri cyber criminals qed jużawha wkoll. Is-Sinjura Vella qalet dan fil-bidu ta' konferenza mtella minn Fortinet li trattat is-sigurtà ċibernetika u l-intelligenza artifiċjali fost oħrajn. Ma' TVM News tkellem ukoll Finjen Massa, Strategic Marketing Manager ta' ICT Solutions, li spjega għaliex il-kumpanija għażlet lil Malta. Being able to see the growth not just within Europe, but also within Malta as increasingly the local market is taking up and adopting the technology. The other very interesting thing within Malta is we are at a convergence of unique challenges for Maltese businesses. Is-Sur Massa qal li fost l-isfidi hemm id-dipendenza dejjem tikber tan-negozji fuq it-teknoloġija kif ukoll regolamenti ġodda. Cesare Radealli, direttur ta' Fortinet, qal li din is-sena hija importanti għax qed tafas fuq it-trasformazzjoni u sigurtà tal-klijenti u qal li Malta ntażlet minħabba żieda fit-talbiet dwar is-sigurtà ċibernatika.